Nggih. Lah nggih niku panjenengan nyontoni Pak Cahyo. Nggih, Pak Cahyo nggih dereng nyangoni. Ya tak sangoni ya. Ngene nggih pantes-pantes tok ya Ken ya. Iki pancingan tok ya. Aku duweku mek 100. Terima kasih Bapak. Sehat selalu panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Papi urip. Ning wis hati-hati lho Ken. Kenapa? Bu Urip, Bu Risma ada enggak di sini? Loh tidak apa-apa. Ndek wau kan Bu Risma kan sampun foto kalih kula to Pak. Oh, iya, Tirose Papi Urip di atas sudah menyiapkan 1 juta untuk Mbak Niken ngoten tirose. Nggih Bu. Nggih Bu Urip yang mana ya? Bu Risma. Nggih, Bu Risma yang mana? Ojo keliru kok Budi Srawa. Wah, berarti yang Bu Risma melu-melu sing pundi Pak? lagi mios gitu ya. Iya. Oh, nggih. Ketua. Itu. Ini kan gini. Nah, nggih. Kula mriko. Mau apa bebas? Nggih. Nah, nggih. Hormat